waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukazama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia, hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Ino ni miario ya President William Ruto mwaka-ini wa 2023 thutha wake kuyukia matamu ma utongoria ta president. Miario ino akimierekeria Raila Odinga uria watwarithagia mihang'o ya kuregana na thirikari. Na bodi rudi chini. No miaka iri thutha wa miario ino nyumba-ini ya micemanio ya KICC, Raila Odinga hamwe na kiama giake kia ODM magia na ngirimiti na President William Ruto. Riu Raila akiingira thirikari-ini thengia wa President Ruto kwihita gutirio na gathanda. Raila angiona thirikari-ini yake. The second photo. Riri ni rita ria kana Raila Odinga araingira thirikari-ini nyakirumaniririo thutha wake kuhotwo ithurano-ini nene, na akoretwo akigeria njira o yothe gutigira ni iyukia mweke uyu uria kaingi ukoretwo ukiharagania wira wa mung'ethaniro. Thutha wa githurano kia mwaka wa 1997 hindi ya thirikari ya mutigaire Daniel Moi, Raila ni agire na uiguano na Moi, na thutha ucio agituika mwandiki munene kiama-ini kia KANU, kuria acokire kuharagania uiguano uyu mwaka-ini wa 2002 na kuga Kibaki tosha mwaka-ini wa 2007 githurano-ini gatagati ka mutigaire President Mwai Kibaki na Raila Odinga, na Raila akihotwo kiria kiarumeire ni ngahia cia thutha wa githurano, na Kibaki makigia uiguano na Raila kuria magire na ngirimiti ya kuheana thirikari nuthu, na Raila akiyukia giturwa gia Prime Minister. Naguo mwaka-ini wa 2018 tariki 9 mweri-ini wa gatatu, ngeithi gatagati ga President wa kana Uhuru Kenyatta na Raila Odinga iria ciacungiire Raila kugia ngwatanio na thirikari ya Jubilee thutha wa mirurungano kaunti-ini ya Nairobi iria yatongoragio ni mwena wa mung'ethaniro. Ni ngeithi iria ciatungirie uregani munene ni President William Ruto ari munini wa Uhuru Kenyatta, iri nake umuthi akorete kiratu-ini giki miaka iri thutha wa kuyukia utongoria. Riu aragayana thirikari na uria wari mung'ethaniri wake githurano-ini kia mwaka wa 2022. Umuthi nyumba-ini ya micemanio ya KICC, Raila hamwe na batoni yake ya kiama kia ODM, Ruto hamwe na atongoria a UDA manina nganja iria ikoretwo kuo cia kana Raila ni aingirite thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Tariki 24 mweri-ini wa 7 mwaka muhituku niguo kuonekire kamweneni ka Raila kuingira thirikari-ini kurumirira kwamurwo kwa Hassan Joho, John Mbadi, Wycliffe Oparanya na Opiyo Wandayi ta maminista thirikari-ini ya Ruto, na aria ni athiritia hakuhi na Raila Odinga. Handu-ini ha Kameme TV kuma nyumba-ini ya micemanio ya KICC kaunti-ini ya Nairobi, Gitagwo Wainaina wa Kiarie.